wari uzi ko hari ibintu byinshi mu kigande bifite inyito zimwe ariko bidasa? Niba utari ubizi, uyu munsi tugiye kureba ibintu bibiri bifite inyito zimwe ariko ibyo bintu bidasa, bifite itandukaniro. Ubwo rero ba hafi muri iyi video, aho turi burangirize ino video uraba umaze kwiga ibintu byinshi. Mugiye kubana nanjye Deo MC, ninjye tugiye kubana twiga iri somo ry'uyu munsi, kandi nkwibutsa ko buri wa kabiri na buri wa gatanu aribwo tuzajya ducishaho amasomo yacu ahangaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Ndagira ngo twige vuba vuba, tureke gutinda mu magambo. Uyu munsi rero ni ibihe bintu tugiye kwiga, ibyo bintu bifite inyito imwe ariko bitandukanye. Reka nkumvishe. Mbere na mbere banza ukore subscribe, nurangiza gukora subscribe maze tugendane. Hari ibintu bibiri mu rurimi rw'ikigande bifite inyito zimwe ariko ibyo bintu ugiye kureba biratandukanye. Reka mbikubwire. Umuganda aravuga ngo omusuro. 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 Iri jambo omusuro umuganda rikoresha ahantu habiri kandi hatandukanye, kandi ibi bintu bikumvikana. Babivuga bate? Mu kinyarwanda ibi bintu bibiri biratandukanye. Iki kintu kimwe kiratandukanye mu kinyarwanda, kandi no mu kiganda ugiye kureba uburyo baba barikoresha ahantu hatandukanye. Omusuro ni ijambo rimwe ariko rikora ahantu habiri. Rikora gute? Umugande iyo avuze ijambo omusuro ashobora kurikoresha nko kurume. Urume barwita omusuro. N'inkari, inkari zitunyara bakazita omusuro. Inkari izitunyara zisanzwe bazita omusuro, ntabwo bazita inkari reka, bazita omusuro. N'urume urunguru rw'imvura cyangwa se urume rusanzwe narwo barwita omusuro. Umva ukuntu bigenda. Uyu muntu yavuze atya: rero tubadde mu motoka nempulira omusuro, dureva n'agaana okuyimirira nengusiba mpaka e Kampala. Reka dusubiremu. Rero tubadde mu motoka, uyu munsi twari mu modoka, nempulira omusuro, numva nshatse kunyara, dureva n'agaana okuyimirira nengusiba mpaka e Kampala. Shoferi yanga guhagarara, inkari ndazifunga paka Kampala. Iryo ni ijambo omusuro. Nempulira omusuro, numva nshatse kunyara. Omusuro, mpulira njagala kufuka. Iryo ni ryo jambo ndumva nshaka kunyara. Mpulira njagala kufuka, uko ni ukunyara. Noneho inkari bazita omusuro. Mpulira omusuro. 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 Noneho wumve uwundi muntu aravuga: ekubo lyewammwe dirimu omusuro mungi, sisobola kuyitayo ng'enkuba yatonnye. Umvira ijambo. Ekubo lyewammwe lirimu omusuro mungi. Umuhanda w'iwanyu harimo urume rwinshi, sisobola kuyitayo ng'enkuba yatonnye. Sinacayo imvura yaguye. Ekubo lyewammwe lirimu omusuro mungi, sisobola kuyitayo ng'enkuba yatonnye. Uri kumva? Ibi bintu ni ibintu bibiri, urabyumvishe, ni ibintu bibiri ariko izina ryabyo ni rimwe. Izina ry'ibi bintu bibiri ni rimwe ariko babikoresha ahantu hatandukanye. Omusuro inkari, omusuro urume.
nuko ikigande kimeze. Ndagira ngo nkusigire aka kantu nawe numara kukumva uzanshimira. Sinagenda aka kantu ntakababwiye, kandi aka kantu buri munsi tuzajya tukavugaho, buri munsi uko tuzajya twiga. Aka kantu kameze gute? Action languages and sciences. Action languages and sciences. Bakorera i Muhanga, i Kigali, i Kabuga, i Huye, aho barahakorera rwose. Aba bantu bakora iki? Action languages and sciences. Bigisha indimi, ntago bigisha ururimi, bigisha indimi. Ku muntu wese ushaka kwiga indimi, ushaka kwiga Icyongereza, ushaka kwiga Igifaransa, ushaka kwiga Ikigande, ushaka indimi, ururimi rwose wumva ushaka kwiga, muri Action languages and sciences barabyigisha. Ubwo rero ku muntu uri mu Rwanda n'ahandi hantu wabagana, kandi bigisha ibindi bintu bitandukanye nka video production, graphing, YouTube management n'ibindi, nko gukina amafilimi n'ibindi bitandukanye. Ibyo ni ibintu aba bantu babifitemo umwuga rwose, barabigukorera. Action languages and sciences, bagane bagufasha. Wabahamagara nimba ubifuza, wabahamagara kuri izi nomero zabo zikurikira: 078 40 50 77 3, 078 40 50 77 3, cyangwa se ukabahamagara kuri izi nomero zikurikira: 078 91 753, 078 91 753. Babita ba Action languages and sciences. Bari mu gihugu cy'u Rwanda, i Muhanga, i Kigali, i Kabuga, i Huye, aho hose bafiteyo branch. Ubwo rero yewe muntu ukurikirana amasomo yacu, yewe muntu ukurikirana ibintu byacu, bagane bagufashe kugira ngo ubashe kwiga nawe ubashe gusobanukirwa. Reka rero tuzahure mu rindi somo ry'ubutaha. Imana ikomeze kubampera umugisha kandi ikomeze kubana namwe no kubarinda. Reka tuzahure mu isomo ry'ubutaha. Bye bye.